Ekonomikament, il-beħ tal-passaporti mhux sostenibbli u li għalkemm fil-bidu finanzjarjament ikun qiegħed irendi ma jfissirx li mhux qed jiftaħ bibien oħra għall abbuż. Hekk qal l-editorjal ta' Times of Malta b'titlu li jagħtix jifhem li jeħtieġ b'mod urġenti pjan B kif kull ma jmur qed tkompli tisħon il-qija bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea dwar il-beħ tal-passaporti. L-editorjal semma kif il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet ċara ħafna waqt iżjara tagħha f'pajjiżna. Il-beħ tal-Golden Passports għandu jieqaf mill-aktar fis. In our bilateral, we have been discussing the topic of the Golden Passport and that it is of utmost importance to stop that procedure, because we should not forget that the Golden Passports enable potentially the person to have access to 27 member states in the European Union. Il-Times tajt li l-beħ tal-passaporti zid riski relatati ma' sigurta u l-ħasil ta' flus. L-editorial kompla l-grey listing mill-FATF jaf ma kellux konnessjoni diretta mal-beħ tal-passaporti. Iżda żgur mhux forsi li reperkussjonijiet kollha li ġabet magħha din l-iskema waslet biex Malta tkun grey listed. L-artiklu ifakka li sa issa l-Gvern Malti maħax bis-serjetà l-ġlieda kontra l-ħasil ta' flus u l-beħ tal-passaporti lil dawk li nafu ftit dwarhom u dan ma jgħinx għal reputazzjoni ta' pajjiżna u jġib aktar inċertezza u del ikraħ fuq Malta.